Iti surat ngen tay ikan biyag ita ket naggapo iti pagayam tayo ani Anita ti probinsya ti Benguet. Jak ipanakkel adda pamuya ak abalasang sa anak met apaatiw karagiti babalasang anapipintas diti lugar mi. Nagayatak iti may sa abaro akalugaran mi metlaeng. Ngem nalidayak gaputas sana siyak ti napagasatan iti ayat na. Bueno, gagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Anita. Ne, papanam Anita anak ko. Nakapulos ka man. Ingkam ijita ninang. Nagpakuyo ka kin ni Efraim. At dala mapan migadangan. Anyaya ti gatangam tamasapul pailaang agpakuyog ka kin ni Efraim. Ay nataktakam pailaang jay tao. Sana bali ata kayat naman, nanang. Malaro mo arakon. Tani, amangan no agurura yan ni Efraim, ije pag sinarakan mi. Sige, ngam di kayat pakpakarabi Anya kumangay no marabian kami. Malain ako, nanang. Anya ni Anita. Madlawlaunan nga agusto kini Efraim. O anya, agawitan? Nagatang mumutunti kahit mo agatangan. Saan pa? Inta pa iti park. Inta agtugtugaw iti karuutan. Yak pa'y kayat ti agawid. Anya? Alamat din Yak pa'y kayat ti agawid. O sige, mapantang ro iti park. Ngam agawid tamot lang kalpasan na. Ada nga minas kanya ramida ka di balay. Anya kamat din. Lipatan pa'y laang dayta nga aramidam. Agkuyog tantulaan. Agpaspasyar tabay. Sige man lang Among Vivian, jak kaya ti ugali ni Anita. Kasla adda ka na yung ti karkarit na. Kasla bak nang agsarsarita. Hanggang ay na, padamot idaan ako rapay laang. Digna. Kan kita aman ti pa nagkawkawas na. Kunam no asinong ado ti kwarta na. Agkaragatang iti kawas na. Ay na, noan niya lang di tanti makitkitam, digna. Awanin ti bibiyang mo iti kayat ng arami dan iti biyag na. Tabiyag na dayta. Kan may saan matasika ti mangmangtad iti igat-gatang na iti kaus na. Masurunak lang amin. Padamot la amarigrigat. Ngam kunam no asino abak nang nagsarsarita. Ay, saanin aday tati pakasikuram. Awanin bibiyang ta iti biyag na. Ay, wan gayam friend. Ada ka di madlaw mo kan ni Efraim? Apay? Madlaw ko kat agustukan ka. Agayat kan ni Efraim. Ha? Nabilang tagdaton kan ka, Vivian. Sumbatam ka di? Ha? Kwa? Sumbatam ka di, Vivian? Narabian ta na, Anita. At data pa lang dito parke. Makapasurod. Di matlang dato ng tasumbatak ko man. Anita, agawit ta. Saan ka kadi pa ilaan na umang agtugtugaw dito parke? Kwa? Sige, inta. Oh, kasla masurong ka. Ha? Ay, saan, Efraim? Apay ko mamasurunak ngay. Mala, agawit ta nga ruda. Ngayong sakbay na. Inta pa yung mga restaurant. Siya kunti makamoy ti kaninta. Ha? Ala, mapantan. Efraim, agdaman tamagakan ka? Awan ka di pa ilaan ti babae ang magustuhan? Ha? Apay akas na ti damdamaga. Kaya't ko lang mamuan. Kinapudno na. At da babae ang magustuhan. Ngam, mabayin naglaing agdaton. Ha? Talaga? Mabalin ang maamuan no asina dayta ang babae? Diyak pa'y may bagay ta. Alamat din ibagam. Kaya't ko ang maamuan. Di kang danag. Sikat ti umuna pang ibagaak no bilang tagdaton akong kankwana. Asino ngamin at talaga, Efraim? Alakit di. Ituloy tan timangan. Kalpasan na. Agawid tan Anita. Efraim, please. Kaya't ko ang maamuan no asino ti babae ako sunadam ako nam. Please? Ni Vivian. Ha?
Vivian? Anya, nasipngatan kayo iti parke? Akat, anya lang ang tinararami iti parke, pare, ha? Nagtugtugaw, nagsarsarita. Apay, di mo inagkan? Anya ngay nagkanasasawa. Sos, ket no nakadkadlaw nga gusto ni Anita ken ka. Di inagkam kuman. Unay kan, sa anak akas ken ka adda rasodos lando. Irik yung masidegan dito kawamo. Anya? Angam aguraga. Apay, awan ka diti panagustom ka ni Anita, pare? Awan, pare. Pagayam laeng ti pangibilbilangag ken kuana. Apay ngay? Ket nagpintas mo't ni Anita. Sa bali a babae ti kayat ko, pare. Saan ani Anita? Inak gumatang iti tinapay kan asukar, dita istor ni Nana Selma. Ni mat gayam Anita, dita masabat ko. Anita, naimbag ng sapam. Apay akas jay. Nasakit ti pa nagkita na kanyak. Kaslat na basol ko. Apay nga ta. Tinasayaan. Innaktuman iji balay da inton madamdama ta kasarita. Amuhak mo anya tinagbasolak. Hoy, Anita! Anya aramidum dita. Kaslat na kapungtot mo. Talagang adda na nang masurunak iti dayja, babae. Apay aya, asino ti kasurun mo? Dayja, Vivian, di pa ila pumanaw diti lugar tayo? Apay, anya ti basol na ken ka? Awan. Apay nga rod, akapungtot mo. Jak itulok nga atiwan nak dayja, Vivian. Napimpintasak matngam iso? Agpada kayo laeng anapintas. Ay saan na nang napimpintasak? Iso ajak itulok nga agtinagkan ko na ni Ephraim. Anya? Ay susina aya. Lalaki lagayam ti pagkaskastaam. Ay unay kan. Ay basta, jak itulok nga agtinagkan ko na ni Ephraim. Siyak tirumbang nga ayatan ni Ephraim. Gaputan na pimpintasak ngam ni Vivian. Agyaman naktay may ka, Vivian. Oen, Anita, kayat kong agsarita ta. Ngamin, jak kayat ti makitkita kan ka. Kaslat da basol ko. Ngim awan mo ti amok anang basolakan ka. Dahil lang ti maibagak, Vivian. Liklikam ni Ephraim. Gaputa agayan ayat kamin. Kat masiguga ko. Anya? Iti anya aga po aliklikak ni Ephraim. Basta liklikam no kayat mo anasayat ka. Masikuga kon. Kadyak kayat atan likodan nak ni Ephraim. Anya? Anya? Kasta timbagang ni Anita? Addan na pasamak kadakwada kan ni Ephraim? Oen? Apay ako na naaliklikak. Idin do taawan mat relasyon mi kan ni Ephraim. Kan saan mat nga agar-aram kanya. Ay na, narigat daytang friend. Isuan na saysayat no liklika mo ni Ephraim. Saan ka na makisarsarita kan kuana? Amangan no riribukan na ka ni Anita. Among matanti ugali na. Amangan no saan nga agsardeng amang riribukan ka. Isualiklikam ni Ephraim. Imayat, kaputa kayat kong ibagati marikrik na kin ka, Vivian. Tinapod no na. Nabayagan na kayat ko tagpod no kin ka. Ngam, mabainat namin. Apay nga itapay ti panangibagam iti dayta. Ita kadi, taaddan nagkinaawatan nyo kan ni Anita? Ita, taagdadagsanan? Anya ti kayat mo ang mapasamak? Gulo? Anya ka diti? Kinasarita nak ni Anita. Agdadagsan ka no? Anya? Ni, saan na pod no dayta? Ephraim, nasingpat ka a tao, amok dayta. Di mo kabaalan timang pasakit iti padam a tao. Isu apangasim. Ipamaysam ni Anita. Ikalay samon, tagdadagsan matan. Si kamot la tinagkunaan na singputak. Kat jak mabalin na gundawayan ti panagayat na Anita kanyak. Amok,
mariknak nga gusto kanyak. Ngem iti kaano man, jak ginargaraw. Kat numasikog man akas iti kunam, san asyak ti amati sikog na. Taam mo ti Diyos. Pagayam laeng ti pangibilbilangag kan kwa na. Kat pulos ajak ginargaraw. Ephraim. Vivian, si katay ayatag. Kat nasumpatan nak, agkalay satan na dagos. Awan mo ti parikot. Gaputad damat trabaho. Adda tawidik kadananang adaga. Kat mabalinta apagarden kan patalon. Ephraim. Si katay ayatag. Saan ani Anita? Nakasagana kami kalaysakin ka, Vivian. Sige, ikalaysam ni Vivian pare. Bay amon ni Anita. Saan mo hard ngay ayatan, di bay amon. Iso lang mati agay ayatkin ka. Ngam ti parikot, nagdinamaga na masikog, ta sinikugam ka no. Mapanik na kanto ti kinapudno pare. Nadalos ti konsensya. Amo ti Diyos data. Anyang arot ti ko na ni Vivian. Agsubli agtopay. Taamwag ti pangadeng na. Nasumbatan na ka. Agkalaysa kayo na dagos. Kukwakton ti may sa adak kalababoy pare. Ha? Agyaman pare. Oh, Anita, apay ngagsangsangit ka dita? Mabayin ang iti tao. Nagkalay sa Vivian kan Ephraim. Kunak magbaligi ang ngamsaan matgayam. Naipabainan na. Amom, anak ko. No dakus ti naramid mo. Dakus mo ti supapak na. Apay ngamin, akayat mo atagi ko ang tilalaki, adi mangayat ken ka. Ibagbagampay, asinikugan na ka. Oh, anya nga ita. Di si kanti na kababain. Nana. Saan na ka ngay ayaten ni Ephraim? Ni Vivian, ti talaga ngay ayaten na. Nakitaam, ingkalay sana dagos. Mangipanutnuk, adi na kay ayaten. Nana. Imbabain mo rati bagbagim, anak. Imbagam, asinikugan na ka ni Ephraim, nga uray saan mo tapudno. Apay nga minadinag kayot ni Ephraim, kat napintasak man. Napudaw akpay, siksi akpay nanang. Anak, agpada kayo laang kini Vivian anapintas, napudaw kun siksi. Kat nalabit, di nakakayat ni Ephraim gapo iti ugalim. Naulit siya nga inam, tiyak kayat ti ugalim no daduma. Suplada ka, naapal, managin kuko na, kano niya pagkitan. Tipintas, kat saan lang ang makita iti akin ruar apaset ti bagi anak ko. No di kat kang runaan ang makita iti uneg ti bagi, wano iti puso. Iti ugali, wano iti nasayaat akababalin, kan aminen akin nasayaat. Nakababain ang unay iti naramid ko, nanang. Kababain. Diyak kayatan ti rumor diti banay. Agpupukak lang. Ala, bayamon anak ko. Pagadala mo dayta. Gaputa gusto ak unay kani Ephraim, kinasaritak ni Vivian. Imbaga kalitilikan na ni Ephraim. Impambarko amasikug ako. Ngem jak ninamnama Mr. Lonely. Inkalay samutan ni Ephraim ni Vivian. Nasakit unay kanyak dayta, gaputa ay ayatek ni Ephraim. Pimanaw akon ijay lugar mi. Ket adak ita iti balay ti kabsat ni nanang ko. Kastan manong ket agyaman ak unay.
Ti surat ngentay ikan biyagita kat naggapu kanipagayam Rudy ti Baguio City. Kastoy ti linaon ti surat na. Dear Mr. Lonely, paidramak man met ti pakasaritaak. Kabayatan ti panagid idag iti malem, dengdengget dagiti drama yo iti radyo. Isuan awis met tiriknak mangipatulod iti pakasarita. Salaysayak man ngaron. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Rudy. Sige lang, pare Kardeng. Uminom talata. Ato ti kwarta kita ta nagipawit manen ti anak mi nga deje Hong Kong. Ay, wala pare, nagsaya tayo. Kanayon nak nga ilibre ti shot. Landa! Mangyag ka man pa dito iti pulutan. Mabiitlaan. Pilibak kan ka paray. Agtong palatan ni bakat mo iti kayan mo. Di nakapay pangit ang agbartag. Tidak maparitan pare. Apay, bagi dati bagik. Ramidag ti kayat ko Siyak. Ay, kanayon nak ngaungtan ni bakat ko no kasta mabarte ka paray. Danogan Ay, saan pare? Saan? Diyak kabilan ta kaasimat. Malala. Agsatagi din pare. Landa! Tayo pulutan nila Yak mo na! Ay, Landa! Di nagman ko sila pa nakasta. Abay, nasakit, tinagam mo kanya? Ay, kanayon kala akasta, Rudy. Awan lakat agbarbartag ka. Sobra ti pamayam. Kasla maibos ti arak iti aramidem. Kasla maibos ti arak iti aramidem. Kat no nagiwas ti arak, ha? Rudy, maditi kasta. Ti sobra nga arak. Ay ko, tinumpa na. Kayat mo, tan na yun agbay? Kayat mo! Ay, iti kagdawal iti gamit, Ala, ingan isagana ti pagturugak, ta maturugak out. Dalasam! Bawad, mabitlaan. Agsarita tamad Landa. Anya ti pagsaritaan ta, taimay ka, Biki. Bagaman ta asawam, tadi awisan ti asawak ngagbartek. Bartek ti asawam. Isu adi na kumairamraman ti asawa. Anya? Isu abagbagaman ti asawam. No kayat na taglumas iti arak, di na iramraman nila kay ko. Ay na, agpadadala amang nginom iti arak, Vicky. Tikit di asawam at ibagbagaam. Kan may sa, adamot nakam ti asawam, saan mat nga ubing abasi? Ti sakit mo, ti artak nga asawam? Ay, saan mo kanunungan ti asawam Landa? Basta ti makunak. Ibagam kan nila kay mo, tasaan nan ngaw awisan ti asawak nga agbarta. Talaga, asaan ang mabagbagaan day ta asawam Landa? Anyan tulangan ti pagbanagan na, no dilatag sarding iti kanayo na panagbarbartik na. Ay, huwan nga rod manang. Maumaak paikit din. Kanjak kaya ti aramid na numabartag, agkabil. O na yun. Bakit kan lakay kayon? Ngam kabilon na kapaylaan? Huwan nga rod manang. Panawam laangan Umay kan agnaod di balay ko. Agmay saak mutlaang. Kaada ni Beth nga anak ko di Canada. Manang. Tapnog nakam ti asawam. Umay kan agnaod di balay. Panawam mo, tapnog nakam. Nalabas kan, Rudy. Day talag kabil ka mo. Sumarting ka! Nauwa akon! Panawan kan, tamakamukan iti biyag mo! Pumalaw ka lang! Awan, bibiyang ko! Parito laki mo, minum iti arak! Awan, ti makaiparit! Anak, adda akon nito'y balay daan tim alulita. Dito'y akon ngagnaed. Jak makaanos nga minan, iti aramid ti amam. Isu nga inayaban nak, ti kabsat ko dito'y balay da. Apay, nanang. Pinanawak ko ni tatang mo iji balay. Jakon maibturan, ti aramiden na. Kabilin nakpayon, anak ko. Anya? Kanayon nga agbartag.
Inaldaw nga umininom iti arak. Inaldaw ang mabartek. Ijak mo't malapdan. Tanubagbagaak, kapungtot nak at kabilan nakpay. Anyamat tan ni tatang. Ay, makaamon iti biyag na. Tadya akong sangputan iji balay. Inalaklatan dagiti importante kanya. Anyan ni tatang. Nanang, adda ka di pa'y lang tay cellphone na? Tawagak man? Un anak. Adda. Sige, padasim nga awagan, tabagbagaam. Nay, ti cellphone ka. Agri-ring. Nimot gayam Sonya. Hello, anak. Hanya ngay. Pawitan lagban iti kwarta, tanay. Pinanawan na kun ni nanang mo, kaya't awan pagbiag ko anak ko. Kakaasi akong ditoy. Tatang, nagpulong ni nanang kanya. Apay, awanan ti pa nagbalbaliw yo. Manipot idi kasta kayon. Day tala arak ti amuyo. Ha? Pawitan nagkadewin o saan? Saan, tatang? Di nakmatlagayam ikan iti kwarta. Kundi tawag pa'y lain. Songkon! Pasensyakan pare, awan kwarta kita. Inala amin ni bakit ko. Gusto nga awan ti maigatang ko itarak. Anya? Pasensyakan pare. Idadda kwarta. Kanayon ka apainuman. Ita, di nagpay mapainom iti uray may salay nga buti ti arak. Pasensyakan na talaga pare. Awan igam ko a kwarta. Awan gayam sirbi magayam. Sakala alis to no da pagsayatan. Anya? Gaminton awanin ti malam kanyak. Lumiklikan. Sana kasta pare. Gustaon! Naron, awan gayam pakairanutan kay ka. Nagmayat pa bisnogan. Diyak lang nakapagtepal. Ang mga nung dinisnog ko tirupa na. Lukasta, nagipaw itmanon ti anak mo, landa. Wan manang, ngamjak kayat amaamuan ni Rudy. Gaputa sigurado. Arak manan ti pangipanan na. Maininot ang magastos ti iduldulin ko iti bangko a kwarta ni Sonya. Gaputa inaldaw mat nga arak ti sangsangwan na. Ilibri na dagiti gagayom na. Kalpasan na agpulutan da pa'y. Kasaya ata nun, adi mo ibagbagan o agipaw iti anak yo. Magastos li tawan kasiskan na. Agpaaramid ako may ti balay ni Sonya manang. Nga oray saan unay adakkel. Oray simple laeng, tinapatag. Ada pakakitkitaan na itinagbambanugan na iti Hong Kong. Mano atawon na ni iti Hong Kong aya? Upaten Nala, kasta ti aramidem. Tapno maayatan ni Sonya. Abay, asino biyakin ko pa dito ta balay nga aramitan nyo dito asidag ti balay ni? Di Sonya nga rakyaw. Anya? Ay! Isarting nyo kita! Isarting nyo! Tano saan? Bagbagak matladay tano. Pumalo kayo! Nagawa na bain mo, Rudy? Kwartam aya, timaar-aramat iti day tatapno dadaulam. Ay! Tanga! Karag man ni kwarta. Di mo bukudan ti pawpawit ni Sonya. Di mo ka di makita day tamaar-aramid abalay. Dayta, ti papapadan ti kwarta ni Sonya. La! Ikan na ko rito kwarta. Kano saan? Bagbagak dayta paparamid mo abalay. Ha? Nag-alayan tayong maso ta isotro sana. Sige, padasam tay papulis ka. Awan bain mo talaga. Awan lang arudan may kuntulong mo. Agaramid ka pa iti saan amay parbang. Nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, landa. Nalpas manen ti kontrata ti anak ko di Canada. Agsubli di ti Pilipinas ng mapantumanen. Kasta ka di.
Oray ni Sonya manang, agawit pa'y laang. Ngam plano na matlati agsubli iti Hong Kong. Ay, wala. No day tati kayat da, apay kit dinasaan. Nalpas matan ti pinaaramid ko abalay ni Sonya. Ijayan iti napanan tinatgadan na. Nasaya at mat, tapno da pakakitkitaan na iti kwartana. Ay kat di asawam ngay. Kumusta mo ten? Kas iti sigod Kanayon latta nga uminom iti arak. Di namat kaya ti dumngag iti pamagbaga. Inton kwan, makaala iti sakit na iti kastangar aramiden na. O anya, anak, pagustuhan to'y balay mo? Wala nang, nagpintas. Dito'y tayon nga agnaad. Baybayan yun day tabalay tayo, tanagdaanan. Bayam ati amam ti agnaad dita. Ay, una yan ni tatang. Day tala agbarbar tek ti ammo na. Ni tatang nanang, intak kitaan. Kumustan ti asawam, Landa? Agpapaimbagan manang. Na ospital, gapu iti kaiinom na iti arak. Naapiktaran ti bagis na. Isu gastos da ito Anyan ni Rudy. Ay, isu nga ita, agbababawin. Sala agbabawin, ta dinadawilon ti arak ti tiyan na. Wen nga rod, nisod niya latan nga anak mi tinaggasgastos. Kan agyaman ak itigatad na itulong mo iti pan naka-opera ni Rudy. Awan anyaman na. Kabsat ka, isu arumbang atulungan ka. Itatad tayon dito'y balay, tatang. Pangasim ta saan kan nga uminginom iti arak. May parit day takan ka. Oo, anak ko. Saanan? Diya ko naging inom iti arak. No kuma, ta nagnaknakam ka idi. Adayo ko maamapasamak kan ka dayta. Uwan niya rod bakit? Pagkawanan naglablabo sa gidi. Ikarim ngagbalbaliw kan. Uwan, bakit? Balbaliw akon. Agbalbaliw ak. Sobraan na adikak idi iti arak, Mr. Lonely. Uray awan karga idi ti tiyan ko, uminumak latta. Yang isubat gayam tinakaalak iti pagdaksak. Agyaman aklangan, ta napategak pa'y laeng iti pamilya, ket isuda tinangas asikaso kanya. Ngamita talaga anak balbaliw akon. Kinapudno na man nakimisak itan, Mr. Lonely. Kastaan ket agyaman ak unay.